Yabusia for Yamina say, Yame assign Ayadum, and now Ayapanada Yatasibio. Yes, sim comedy, then, Odoman Commander Roma, Yawadisiano, Sam Penny say, Adiachini Anti Bibia, Lay Monsieur. And a baby sort of baby. Now, a high school them. A castle school them one, a baby is shandy. TV a wushi, obi rebi say TV bear. Ebi ana afei enan kwane da, wo say TV a wo bear. TV no ye, Kumawood TV. TV a agentre ha, e wo wiase afa na nyina. Enya bo no nso nkọbọ no nwotwe dia. Obi biara na ni da ho, na obeso hu bibi bia. Kumawood TV ene wo tie. Enti obi a kana say, ye ne aye di mu a. Abusua, me a me di dwumade ho chia me no. Me dey major prophet Charles Okokodako. O from me do a major so. E mo be sunsun di a. Di a e dey from me ya betimi ho me. And the great oracle one. E pa cho me da se. E ne ba be sua de. Na ma me na me ho na me mra. Me ba ye beto aso. Me da se.
abusuafo me da mo nyina ase ene mo twem pa mo nya amaye na ma twen ya to adwumadi ne so ene dwumadi anasa assemtire da pono so ene say spirits and sacrifices ahonhom ene omo afarebo enti honhom kro mo didi ana honhom ni di na sa honhom didi a aduane be na honhom edi na honhom nyina de didi ana sa nyo mo nyina sa de nipa bi o wi ase bi didi no sa na honhom su didi ana enti kwasi kronika se mo beka chiro se spirits and sacrifices ya duwe na ato ene ya ba be bie ni ayem pese ni ahwe se honhom didi ana na so didi ana aduane ene aduane bayi me ba to ka me wai na me fo de hunu ne no entu dwa ena ma to mensa afre onyame komfo enka ne no a ke beka so de hunu ni ana so di fo obi beka se e de na mejo okay simple komfo enti na okomfo Oheneba Nana Agyei ena ebeboa yi ama ne yesua saa de ewi ni ahwe se ahom didi ana so mu ni di pepacho eya de sua ba bi esua de enkontokwa ho enti so oka asem na ne wugidie ne mfa mesrawo entotobo emma park ne so na wonko so ba fam kura ye de ne yetie o park no nyina so bi ye de ejira so ti hweye ne ye mobo no si ebo ne ebo dambo eshi na anko yi ama go na nsha fo ni wo koda ade achi a obesa ato aso pepacho medase Oheneba me mo akwa ana de ye nchia ye nsem ti du abi a papa mbo beneza na kai wase no aye sei ti bibia ye ko Oheneba na ho efe ontuma ye efe pa nya ye we de nka me de betra me show you so eye yi kakra Oheneba Nana Agyei wo hia introduction wo mafidi esu ye aha de e yo fie fi se wo yo de hunu ni e na yo de sua ni enti na waba obi ba bisa so Oheneba adwuma ba na wo ye ebi ana afei e na obi ehwe enti small introduction bi wa fa kan ho asem na che wa sha kwan na afei fa number 2 na yem fa asem no nto na jo sa da se bi na bi ya ka se ko betara no man chia o mi so a na sebi ma ton tentia sebi pro bi aba se yefie se tu nyam kese ohene numere mi chia o kwa so ko so sebi mi din da bi am se mi din ane Oheneba Agyei Sikapa mi din ane Oheneba Agyei Sikapa ba juma me ya ye sunsun sem ana abosun sem no me ye komfo a sebi di kan woni me di kan woni me ale obi bo akutia na banyi se sa ate bani ebugatia aha eya na enema bi wo an fifi da te me ga woni okay ni wo tie so ate bedase Oheneba me wo fenso na esu eboa kumase fenso ana kumase esu eboa enti wo akomfie ana wo ne branch sa na sa akomu branch sanity okay yenko ko ni obi ana se bi obetime twa kwa ba bi e panwa okay na pese so ye no se didi panwa na emum no se bi nipa wo ko woni mo ba no se odi ne emu na boa nti me number de da bia nka se e ba akopɛ na nipa na afoso am de bia keka ho 0249 80 41 58 and obi was say obi ho abuchi ontime mfrɛ wo pe WhatsApp call 027 900 45 99 number me no ya okay Oheneba Agyei Sikapa oba de sha e mo akwa abaso bi ene e ba besua de ene ma bi won mo e ya chi nipa dwe because matrasi ya ho se enipa bi wo wiase bia honhom wo sa nipa bi wo wiase bia didi no correct idu abi na se bia ne no ye mo a no ani so biriwu wa we dia ye obi kasa ho kro wa we a na ogukre o de abufo ebe ye ne ense sanity na ahonhom a wo mo so wiase ebia na titi nipa bia mu fi se kasa American me kasa ohwefo ohweme wo hu sa me bia ma no ba wo hu bibia firi manum enso ote sama eka bibi aya mframa ba mframa ni mpie na ya sound sanity na mani paneti enti ya wa honhom bi so ho a
anase wa honhom a omo so wo a omo ni nipadua se meme no odi ya ye de oba de ada roma ye wo honhom ewe mu ene esa wo nipadua da honhom akasa no omo ni sa nipadua we bi enti se de nipadua ahonhom so omo didi ana eno ne asem treda enti wada o wanya ba wo yesunsun nipa yi we na de ato na so ahonhom wo ho na so mo wo ho a omo dwumadie ne sai na omo dwumadie no emu no omo didi ana omo nidi we ne de me peti ba do me da se na adamati for so asidi honhom didi o didi se de o didi na ono so didi ani okay na honhom aduane die ne nye me ko ufu me ko ka abeti anaseba adabi honhom aduane die ne ntesa okay na aduane die no eni enwantwa ngokotwa honhom didi a enwantwa ngokotwa na honhom wo redwan mocha no abo ne mocha ne woni mu no ene hia anu no wodi ti san kan ne wo mo chechire omo atoto boso ano boso e di mocha sa ye kuma abo na hwie mocha ne mu no mo anya abo ne ho bi no mo chechire ano ne achechire ne di mocha na gu ni atoto no mo de je ne ma me kwa gu first na de fa na we de ne fa je ne ma nkofra sa wachi odwan ana wakokọ ana sebi waboa ne ho tema bosom no ana ho tema sunsum koro no na watwa kama moja ne begu ho no ana moja ne begu asase ne so no eno na ho ne pe nti won so na bia ne na eno no ho no omo chance etwa moja ne gu mo ana se o yetwa gu asase ne so sebi oti ufie bia sebi ye wo ade a ma wodidi obi abana ade so se ade we die meto ade odidi mu ni ade we de Oheneba ade odidi nti ma akla bi mfa nko didi okay ye wo mo so ne ma ho ye kama da bi kama ya siesie ho te se ba bi e gba afode no bibia kama ya ho enti se e pase utwa dwama ho no a enam no worry ana wonre bi yo enam no enti na me ka se baby a ye tetere fa kwa ye tetere aboa no ya na kwa na ija no mo baby a obetwa aboa na ma no ana obeba afode na masunsun koro no enam no nko awuntimi mfa nko ana nko awuntimi mfa se wode ego fie e wo se wutwitwa na wo che na so nipa wo saa wo ni bia aso no bia na bibi udi no sunsun ni didi wo re nam no ano so re na no sunsun na timi mi mu na area na se sunsun kura na metwa moja na no so wi ye ba afode ama sunsun nti se wogiri se wo kra ti mu ye sunsun bia wo ye wunyina de didi na se me kra na didi a ono so didi sa timi bodom pe mo so bom bia ono so bom bi o titira afa chene ane na ebi wo nso a omo ntan twa moja na mu adiem emu etwa gu fom eno nso ya na tese ye twa gu fom no enti am ka se sunsun bia ne baabi e ma duane okay sunsun bia ne obi ho asese sebi aforibuchi a ye bibi ti se go bi ho ne ana bi ehyeja edipende ba bi kura sunsun be kere se hana wo de meduane ma bia mepe ana hana wo afode ma bia meje okay nam so ma ye wa de amawo enti be edipende ba bi kura o fere sunsun no me ka se wo ko fere nsu a untimi ko fere nsu na ko twa abo ne mo je ne ngubu so enyeyi se nsu na mu na twagu utwa de gu nsuo no emu asase no so na mo de gu nsuo no sasa nsuo na mo da asase no so enti ba bia obi agina se ne bagina enti na se gu nsuo na no kura no ni boy ekotiri okay Oheneba na ahonhom ni nyina na penwan anasa ahonhom nyina na di moja eye emoja asem ne yeka anaye afodebo sacrifice nti afọrọbọ bia ya afọrọbọ sa ejina wo nipa no okay ene sunsun na wo frɛ no ye wo sunsun wo na ama ne bibia otimi kyerɛ sɛ ne pedwan okay ba me dwan obi ka sɛ me pekra man obi sɛ me ba akokɔ we sɛ me de me mpe bibia abro no sunsun opɛ krama no afrafra ne yana ene frafra ni edipende abusade kura wo de ma no ene afɔde kura wo ba ma no saa time no okay
Oheneba said in Sunsuma and Metono. Ono afibia wajin confirm you pe. Oheneba already confirm. You pe. O man afini duru na ma ni dan kora wani. Oya bokile ni ara. Oh we oya kan ni. E no already confirm. Na ho fa dia na dia afibia wajin no. Enti sa afini duru a untimi be ka sa afini duru wonye sika aboro so koto na ntwa ma konje. Ompe O de man kora wani. Jesus abo an nkwa open. Enti ya de nam apama ewo ne sunsun tentem. Sa. Oh, okay. Ya wo sunsun bi wo a, wo musu bi mbrako. Enkra ene sa amoamoa. Eno nso eya for body a, eno nso yetimi de ye sunsun bi de ma ahon. I say, mami emfa krama nyina ho. Okay. Unsa ade pa. Me se bi ne ma sunsun bi ma che. Na me master bi de kire me se na ku ya se good. Ade a good pepper e krama. Good ya. Ade a good pepper e krama. Good ya ye. E chef for me. That's a chef for me na person to ade so ma krama. Wa man krama ya be de se bi pia ba. Because good ya ke kra. Krama so ya ke kra. Ento mu mi no kusi ape na no ado. Don't say enti eye enti na mujika ka say ade kro na wo ko pe ana abusade kro a wo ko no ene ho ade a ye kire wo. Okay. Na say wo say o master na kire o krama na. Ane. Sunsum na to so wanti ya nkire mu say krama e na gold pe wa nkire wo. Na me ko busa le say ade be na krama gold pe. Na wo misa. Na me musa. Empanyi se ubusa ubuhu. Wo hwehwa wo sabeka. Enti ni pa ka ye so ntino ene ye kire boa. To master na kan no wo ko bisa. Sa. E na obisa o se no kore. Kore. Me sana me nipa ban tie. Woni me kasa me ye din tia me ko fia no. Na me ko bisa me master. Me bisa me master wi a, ansa ma ko bisa supremo. Ko bisa ohwodefo na ankasa. Na so bisa master na o master so de o tie ente sa. Ebi nso anet sa. No o master na ka no ankwa ko bisa supremo no amu a. Wa yemfom so na wa yemfom so. Wa yemfom so because obi ntime mfa de ba ma wo. E ma ne ma wa aduane afama ne ba no. Na on fa wo ben ko fa de no from akala no. Owu a ene mpanyi se matukuti asan me yem. O ye papa ba be ye bone. Nti e wo say ade bia obisa. Okay. Oheneba yenko ne sei. Ye wa honhom a pen ntwinam. Ade ye wa honhom a pen ponche, e pen nwan, e pen nkra man, kokobu mu nyina. Ye wa honhom mu pesa de ma na. Ana mu nyina di ade ba ko. Dabi. Ene honhom bia ne di eye nantwie. Me wo sunsum bi wo. Eye bantima he ya. Ondi sebi nantwie. Bantima corona wo kai ana. Nsuo na da hon. Ondi nantwie. Ye fra suo ne se. Asuo ba. Ye fra ne ba. Ondi nantwie. Na toma no e ka ho ne. On say kasa, I say kibi eni chebi. Eye pa na say nyepe. Enyepe. Kibi nyepe. Kibi ni chebi. Difference wo. Okay. O say kibi ni ye bro for kasa. Enti wo spare chebi a. O kana kibi. Ana atense sa na ti. Enti na mbuza say enyepe ana enyepe. Ba ye asaba ko no woka. Asaba ko. Ba ketrema no. Ketrema. Ene ma bantima ana ba e ba beto aso. Sa. Ani. Enti eso no na ma akwase emfa toma no nso ba no so ana. Dimi ko ba say kibi. Eye chebi na be ye kibi no. O za ba siko ko ba no ho. Ye di ayo bon. Na won timi mo. Enti wono atena se a no wa fa ade o be boa no. No de ama no. Na ye ho. Sanity. Okay. Enti die miminyim ontimi nkofre ba nkofre ne ba ntema ma. O go ba ntema no pla o omba. Onim ade pla wo ka. Okay. Ese o friend suo ba. O friend suo ba de obeba. Ama ade kura wo asem kura wo ka kire no betie. Okay. Enti esuo ba no de aduane pe pa no. Ono na de a odie e ya wo tuntum. E na odua tuntum. Are o ye brafo ana. Ono no wo somban na wo ye no. Wae ho bosombrani
esuo ase on sedan onyina baby fa sa area bi otimi ya adwuma sa baby a ne be fa bi otimi ya adwuma na se onkum obekum onshiro obeshira onse obese ono na dia no na so no kasa na oni se oye bosombrani nti davi baby a ne be mo ya fa bia enti o se aduane be pa no odi odwan tuntum ena akoko tuntum eni o ma ade mana na di beje pa na so ndo ompe fufu ene no e kila pa no ade o ma na de fufu pra wani enti baby oda no yemfa ade fufu anase de dia ye fita anko de be ko bia tuntum ko na ko enti basa na de we mu nyina ka sacrifice no e basa na se obi nim no de fita ko hono mo a wato mra na e bani se o hon to mra ana et se unim se ubumtu amemu na di tu atram su kumi esa wo na ha o ha et so atutu abo so ata so sa woni ehwe okay sanity et so obi nim na o de kwa woni ohwe ba unim na de kwa e wo na be kontia ye amane ni amamre bi wo satam se bi nyame fa mi wura bantima hena satam no to fa ne currency mame ba fo a se bi dia wo koyo bae enanu ya onya ne ba bi koyi mene na namba bi wow umu ya kamenka wo wuti na meka na sa ne konfo no sa ohene ne konfo no sa mene na ne tuwa na mo ko ba bia yewi na wo krade ya na nkwa no ntimenje ne ba so be wo no ya kokora ana o ya branch na ye 72 de reye okay ene no ne mi bisa ho question ntina aye ka me bisa kwase sem kakra de me nyam kwase sem se unnim ate bisa so ne abro ye bisa se wo ye ne konfo enti wo be wo no ba wa hu no ene oja ma ne wo ye no menim so obi ati hu asem ba de na dwem wa no se enti wo na ye ne konfo ene oja ma ne wo ye na ya na nipa ru afi se koso ba form oni bi a bia o nchirebo eno ntira me afọ ankasa ne mfia na se ne kra o kra ne nyame ba wi ase ya no nyae 72 no eno no kra ba enti jaku se kra ntoso wow ne kra ana ne kra bia ne sebro de ba asa so no obedi ade odi ade a obewu okay we dey yamfa ono na de ento ye nwura ahensemu ye ka amamra ye ma ahonhom no enti se ba ukofa ade a ompe ko ha onye ohwe na ye wo ha wo se wunim na wo kwa obechewo se wo ya we wa ni tuase fa ade we nko na de ko obechewo wachew so a de be mana hu so wachew no o ma wo ye tuntuntu wo ye kokko se buru ni kra wo ye tuntuntu da cha so wo wura wo be ko no sa wo ye onya ye tuntun so wie ne de wo ba o be je na manne nyina wie so bo a o be ko so o be ku ana akwa ne ti mo me kwatra me sense me nene nante ye won chiri nyae da nti wo no won chiri ana ti mo de wo ya no obuja na ne sai ase ono a onku ono so ma onto na sisa wo fe that's what say obi nku a wo wow sarete obi nku a wo obetimi ahonhom mo di empreko ne enkrama sometimes ya na ta aka se omo ye sunsunfin etisa enye no correct adentra de ti ama enye no correct se sunsunfin ankasa no okay minim obi so ade me ankasa de minim sunsunfin wo na sunsun ye wo sunsunfin wo ena me kasa minim sunsunfin wo de oni bi wo na me kasa ye wo bi wo ha minim so obi so obi wo a ye fi ni ntire mo ni se ba me ntire wo sunsunfin Bible say ade bi obo ebi a wat ntire ade bi obo ebi a ye eye oba de na so ne kai sa be se ne ma me se no ntire ye fi no okay ebi no ye fi na wa brabo nsusu ye woni ya de be ko na ma na ye fi na abo ne ma wo na se wo kire mu yi a
Honhom no de ɔtene baabi. Saa. Me na me ne Oheneba anya ntɔkwa. Ɛna me se me mpɛ sɛ me mo Oheneba atena ase nti mpɛ sɛ me ku no. Saa. Ɛna me ma kɔ honhom no nkyɛn na me se me pɛ sɛ okum Oheneba ma me. Saa. Ɛna ɔse sɛ ɔbɛte anaasɛ ɔbɛkum ama me ya. Sɛ ɔma mprɛku. Ma me prɛku ase. Ana ɔma me akɔnkye. Ana ɔma me daabo. Enti no na wɔde ma no. Ne ɔnam so de bɛyɛ wadwuma na ma no wagye. Enti nye fi. Enye fi. Saa. Wo na ahyɛ ne so wɔnyɛ. Na ko no amu ti wɔde. Wɔnyɛ na de so ɔpɛ bɔ. Ɔmo san tuntum nyama ɛtɛ wa sɛ ma hu sɛ obi tia me kuku no. Menti bi da. Ya bi da. Disa wo kɔ frɛ no. Wan frɛ na wɔnyɛ. Da bi ɔma. Ɔno oni mmerɛ kra ma wo. Awo paase wo mmerɛ to wa no so ɔbɛfa wo mmerɛ so. Na sɛ wo hwɛ mu a ya na nipa ka sɛ wo sunsumfi. Nipa na ma sunsum yɛ fi. Saa. Anaasɛ nipa na yɛ fi nyɛ sunsum no. Nipa no ɛne sunsum koraa no. Untimi fa ho koraa nkɔto to sunsum. Ɛna wakɔ yɛ fi ama sunsum so akɔ yɛ fi. Because sunsum no wɔso wanyini wa abere wa wɔte fi untimi kɔ bo abere wa. Dabi. Enti bɛ da bo sunsum. Enye yi. Enti wo nipa de da bia no didi bura be go awo so. Enti mi nso bi didi sunsum atama na oyi bia am se o munya no. Ɛboro abana no. Ɛyɛ dea wa ni obi afa mo na onu abi. O boro bana no ana wo pere wa ni obi anka na nkono no awu. Okay. Dane yewo ahonhom ni bi wo ho bi ti se Indian gods yi. Bebre nso mpɛ emujasem. Ebi wa biscuit, entofe, enkodu, ene sa dokodoko de no. Omo nso de area na ti sai. Ese no nyina ka sacrifice no. De wo pɛ no no. O se me ka kyerɛ de wo pɛ. Ade na sunsun biye no wi ase won pɛ mo jawo. Sunsun biya pɛ. Sunsun biya pɛ mo ja. Ei, na nuru ho a o se won pɛ. Nuru ho. Once upon a time, me yonko bi invite me. Na me nko sa be ya hoda. Hindu temple. Na that was my first time. Yeah, me dey call. Na me duru ho no. If you hold to me wo papa nya which means what would have you sanity. Na omo status bebre sisi wo. And omo wo we dey empenefo omo hwe me se mo ye Hindu fo a enye mama mra na se mosom na me go ho fi. De mbe hu ye on say wuduru ho a ye ntwa moja wo ho. Nebo omo wo niam bi a omo dey sacrifice e ma sa ahonhom. Enti wo person kire say sa ahonhom no sacrifices anase nuane ne dokodoko de no ye de ma de bedwam ye wura sumase a yakoma ne moja na. Ebani ne se wa nunu ho. Ana wa awsere. Ebi na wa yi. Wa nunu ho. Ana se wa awsere. Me de bi bisa obi nipa no ofre wona wo kɔ no ɔma wo meto ba bi a ye twa moja na ye moja sama ye hu no because bi akwa wo ntimi na so kire mu a ɛhɔ no sunsun bie ni wa wo ndi moja sunsun bie ni wa ma ne moja obetima kana adenter enti na di adabia nan no na nei on se ma center de na ma sanso shift ya de na obeka se ye local gods we die ya ano ya ka se me ye from abosom ebi mo se abosom no eye aboro esom ebi mo se me boso esom ente say asa twi no ya ne aye nti ase ente de wote no wote ase wa wonte ase ye wo ma obi anu afa fine ente obeka se moja sem ne die ye local spirits ana se nyame no mu ha no ene pe moja me do free Ghana na do through India ti na ko bo Hindu temple ho ni ntwa moja ho media man ko akohu ana also say mo bia ni asase so mpe moja me wo India ni adamfo bi o santase ye na me ni ne da social media na ma me hu okay o ka tell me say de nti e wa free ni kuruma ba ha no sacrifice awo ye ne ebro no so ewo India ebro no so omo no obi moja na omo no mo ne ngete ewu se ba ko mi da bi nipa no e bi aka bas be mienu ne a o maka bom ne mu nipa nyina se enti anori ana ahonhom na esa enti
se okoto se obi se misunsum no ondi moja o de tena wa ne hwe na so ko uduru ba no so ondi moja ne nante o moja eye ne ma bibiri na ntwa no enne dua na mehwe ayi bi wo Facebook side wa na pass bi ahwiase ene nipa ebi mu sisi ene omo ntimi nsi no omo try so omo kwakoyu no omo tira ka no wa omo try so mbeyi omo de mu ya na sa wa fasade na eja da ka no nipa na etwa ka no hia eja no omo ye fast ene timi pie frame but majority ne de enye so ye fast o onye fast nse sunsun eye onka ho so you ka no onka ho na ebe kase amaka na aye kura wo nko a wo seto wo be wia saa na ebe se onko ebe ba na tapoli bia do buso ne jara sia fa ho na wo ta wo onka ho wow onka ho enti eba sa no ya na ye nipa ana contract sunsum ne se onye sa na sunsum na na tewa a oseme de be kum nipa me pe nipa na modi enye sunsum na na tewa oseme kum nipa ana enye nipa na tena wa ose koya lewi dabi ente makase sacrifice ene apam ene nam okay ya pama ya kɔ ne sɛ afi bia majiwi okay nti afi nye dura ni obi na bɛka wo menu mi ni yemi sɛ we na besi nti we na besi me ne me sunsum na me sunsum ka kyerɛ me sɛ mejo nanti am no be nanti no afi bia meje oba we de mejo oba ba ko we de afi bia na me beti ase ma no nti nye dura afi ni sɛ kuro we de ya oba me ye de ya obi ku me ba babaje ada obetima ye ne sɛ oba no obetima de nsesa e kwa be so ebia o me ba we de ma na ntra me nten fi mi no nka ho fa we obeje ayo obeje enfie me no so enfie me no so ntimi nsesa ne bi na say na meka say me ba we de ma na ntra me nkyere ba 50 years sabi me na aburo bi me na eti wona na me di nkomo bi do ka kyerem se oba tan ka kyerem se o ma ne ba no fo ewi ansa na se bo no ahia mpama mo no ena enyodio no o ye de ya ba no wi na say o ma date bi se dia we na be duro akora no be no because over for very back for my fan okay nana yewo ahonhom bi nso fa se de wo kaya one link e de abesi asem so omo de nipa no mo pe something like yes obi akwaji schedule okoya ne say on fa no ma me ne papa na ne dofo bi amfa ma no me pono mesunsun ni sa nipa no mo ja ansa no ma ne scan bi eno sa sunsun no ya no mo no omo ye sonko ase omo di emo ana nse mame mfa emfiri wo meduru emetina car mame mfa car mi okay your petrol no diesel yeah say you say kwa dey sanso nya gas it is yes it is the sarcas me nsesi wo na wa uwe a do di fuel do di gas ana do di diesel ne ko no ma pa na ko kese petrol be ko enti di ono di nipa so ni se nipa ye ho de nipa modu sa enti di odi nipa no emoja na se ye bibi no de bi o dem so no de di ono sini untimi mfre ono ententem adentra go no mi ono betre o de bi o nyama no enti de bi no no tai omo mudi muwa na chi omo ta o machi o de ma o de adwuma ne ma na so na enti bi ase obeje wo dwa ba akona gwa kwa ya o se meje o miensa because baby ode ko no onye ni pa mfa nko ji so ono ne de na ope no odobo no de ko that's atinya represent ni pa na de na sunsu a wi ni pa no me pa so e boni ana anye boni adenja se wodidi otime ko to entwie no ko no da wawe otime ko to wa no ko ba ponchina ente wo e boni ana anye boni o sa aboa ya ni pa sunsu ni pa no saa ne nipa te sunsun ye sunsun nipa ye nipa na nti sunsun ne to ono a se na de me kondo nipa na enye me kondo nipa na mo nipa na de se moja no na odi moja na so odi na no odi moja na odi na enye wo wani so na anya bone a na se
Me just a woman is soon and your money. Me many so your money, when you so your money. And this is soon. Don't you go and send your money. And this is soon. Or bad the other Chinaso and I want Chinaso. So did the Panama. Open me pay. Senipana Okum. Senipana Okum. Dear, or the baby as an I dear be a sooner. Bible, let's go one thing. That's a come and a man. Come and a man. That's all bad. This any Panama says soon to marry. Or what the other dear. I see the beer. Until you be a beer, Yamin as a tool was obey. And to me, Cecilia, a many accident. Animal. Nessa me conhece da nome rua, Yamena is a say now. You will be to Messi. Say, oh, Nipper with the amount can come. By a day, a accident now be work and Roman will. And you say, and more baby no. Soon small won't so down, or once an entry or more punching. Sakua for more so. Nipper or bad the abundant send the Suban and so on. And one as soon so very sir. Ada sunsun o ya dey ono so ne oba ade ate na se so ode ade no oba ade na kasa so ono so di moja na bia na pa na so ne di kase enti e twa da twama oba ade asa twama o se idwen twa e bone a enje free se bi oba ade pe so e o kwa be so me ni obi asabi me ya me tare bible we ura me nsem but mame fa Bible kakra bi minu mi nya be dia dance se na ye wo osua ni na se oduhunu ni bi o Bible ma na wa ye strong pa am kom se fo ba ni obi ni ho beto no o ko Bible ma bu wona wo to asem the Bible dey so mo ba ye obi no a o mere o se etimi declare say ade we dey anu dene obi ni ho beto no na one kasa wona wo to asem wona ma submission Elijah na kana asem ya na na me kasa me ni obi a me kan Bible bebrebe me sunsun no me ne hia ama me hu de o Bible mba me kan ene nka Bible ho asem because won hia de a wo kan ho asem wa menti asem ade a wonim de o be kan ho asem sei ene se me nimo na wonim akase su dia ye wo asem bi se ene asem a ebe o da sania no nyina ne pie and the only apokodura menye twi o twi ne abusiafo Oheneba Agyei Sikapa ena menu no ni na ensama ya kanyina no adesua bomodea ne so ya bi ekoyi anu afa ankoyi nso a me ba chawo nya de beka bi ya na papa enti eno nti no ba de bo mo nya nsa no mo adwen ti ma common sense no enya bi ma me ba chawo me da ase abusia ma memfa akonya wo so na mento ade ehyew na me mara sisi a me do GB1 Industries GB1 Industries ya abusia ko bi omode ato mo sese enchance no mo dai ho adwuma me kan chance anya chance edidim enya nkuko mo asem si wasi ufi awie na carpenter ne di nua aguso na ba roofing sheet aja ena me ka twi na wa won ti ase ti me ka roofing na dia ena obeti ase wo dan na ya boso no ho asem na me kai omo so mo de enchance omo apatre omo okoko omo ofufuo omo otuntum kala bia wo pe bia kola men ka kola twi no kola bia wo pe bia wo betimi atwa de ama wo enda wo omo mfidi a omo adetwa saa enchance no wei ena abrochi abagana no enya afa no okotwa Dubai ede afa ship de abrewo wo twa no hono a na obi bebi sase gibi wa hefa no wo me pa cho mo okro bi afa no akom no wo offense road baby Oheneba wo ya ufri akom a na akọ offense nti we de onya bru gibi wa wa osimamento aso na me kọ Oheneba ho me kọ me shebirim e be bo awo enti me pa cho baby a akom no wo no custom barrier no e ho no na gibi wa ho ayi no omo industry na so mo dai kese no a omo twa nchese no e ho no na wo me pa cho bomodin ya na jo mo na bai na no mo ni nkita ho da e beti ya wo number is 0540 123212 and that's 0243 577293 where ye GB1 Industries omo a number and am there atubiano me do God's Way casket shop and no na make to say and say we won already ya obeka katrema enti me ya na make tema na di enti mentam people for kan o ka meti na ne kan ya na edene
kete ma fam dodom aka no edo so dodo e papa wa mo abekora enso eje be fansa be pacho ba bi eto fundaka mo asam na America chewe mo a nyankopon ye wadom obi na nyu wo so aye lucky otimesi ofie me pacho ofie na wo sie wanya garage ba bi ado ka behye me pacho wunya fundaka garage ma no na eno de wanya also we feel o sorry awu poso ko huru me private car na mame enya private sister janto to ana enya private you ade ba ko be a friend private one eno de onko a wonu kunu ti fie se nyame ye wadom no oba ade hira mo na nnenko mo wuse kukuro me pa cho adaka mo mi enu ntimi nkom ba ko fo bedan de obi a bedere de ene a friend international private one and as a private car eno de ba ko fo dem one ye yoyoyo kremoni a woni sika wo wu ya deto fundaka no a wodi msuno la wodi kapre enti ya betwo yoyo sa ya dai ya dere jam ya kwato ntwene metrase enti la se kremonia owosika owu a eno ye yi achia la ya ka wana wa ma ya ka foforo enti abusia ewiase we pedin na nyame yo adom no anya fie bi asia pepatofo ni kiremu God's Way casket shop ebepo pa koto fundaka na fa kosi garage wuwu ya we ya kopa sika koto adaka bi anim pepatofo wo wa de dada o private esiwo enti God's Way seven control say omo funeral services na nie omo funeral loans so obi bi ewo no this can be a year enya kwase ye pepatofo sabe mento service a kwaje sika every GB1 ho ya kan say God's Way ho na omumu awo na ti me koye yie ne kama na ye yie na nika bamu a bra ina yie ne ba yo obebo bra obi obo bra bi ya ne owu a na yie ye dai eba obi won owu a ye de apata shigra na yie ensa bi ye no obi o na se man ko ne ya daka emu no beda enti bomode afo ne chim God's Way casket shop omo sanso ambulance so wo nipa bi ewo na peka ednatum ednakro ambulance o mo bebo o mo video camera se de esibi so na wo hwem ya video camera no me pacho eno nso ebetimi aboa wo ama watimi atwa wayiye ne kama at the same time o mo sanso wo camera no so etwa photo nipa de da ne atwa ne kekre wo kofia na de akere ene mpo de obi akuta no mobile phone obi ewe ya de da no boso afegyina odra mi ase anu otwa kekre na de wura fi so obewu am obi ahwe ne ase akotwa ne bi ya na wura fi ho obi ho no ayi ase mo kontokwa aduane nti oh sister saade na nye ha adwene jai enti na baye no ohia adoso ofie no saade tie firi manum ayi ase aduane jai na moawo wo ha adwene dodo wo didi too much wonye waka wo ofie ya di na munya ase mo ko ha adwene wo ayi ase no me pretty kakra me ba to mo san so payment plan so what ba na o sika ni sha o betimi achi mo ma no otu ya fa na de ade ne ko ukoya ye wia na oba betu ya fa o kan so ode dodo enti wo ji ya akotu ya na kire asanya nua de bia sa ye da kesi wo na busu apende foforo wu a ya sanya bi dia ma no me ba to o mo se o mo ye local casket o mo sa ye international casket so obi bia wu abrochire ento ada kan firi ho na be boka dodo na be to na ya na abrochire wo Ghana abrochire ni ba bia me ba to mo okro bi e friend Fanti New Town e wo kuma se ya obeka cha Fanti New Town de enye ke ko so asem ye ka me ba to kuma se o mo labor runabout asafo labor runabout first na ke friend cough ba bia odura obetwa cough no wodu ani chem prempa sabre wo ba e ho no mo na Fanti New Town mo me ba to bo ma dia jo mo number yi da bia me de ba no bo so me se number we dey ase loto number no 0243 737 457 0266 194 678 0234 543 479 0279 315 870 God's Way casket shop enche me wie babro sa na mba bejime de me ma da ka de me fancy for me be kwa kosi so ho abakan ba na dem me wu ya ya nyoyoyo me pa je sem bia no bi ama me ko me phone daka to ma de esi afam do do me do wara so ye me do so so nipa abusua woti ho ene bra yi hwo hye bra mu bra
and trust mo bi nka nto se sunsum ne ho and trust na fa yare nkowu sa yare wo mode a ene na hu sa yare sanso enti bo mode afo ani kire mu e wo medwo wa ahye se sunsum na agye o sunsum na etata wo o how bi e da so bi e sunsum se bia e fo ne kire mu so da bia mu na nso nyina so mo nyina tutum gaga no mo yakwa medwo ene sei wonne ne mrante ehe mrante ne mo ba nyina ehe wo ba sori akode a bra medwo ho na medwo beboa mo bia trust no ma mo se eh said the no more catch no na da brother enche wade oba de be shira me pa to medyo number no 0453 011 926 and 0272854387 when medyo the numbers sa number pro ya wofa na person obetra kuma hu city so and say the spiritual house city so a me pa to e betimi anwadi enkomo na ye de wa ba betra na so ba be keka wonsem oba de shira no onye okese me pa to me bia me phone line this na me bi so Oheneba one question bi na me wia makoje nkrato oba na afi maba bebie me phone line Oheneba quickly wait 2 minutes pe enti oba de o sheda bo hunhun bi se onu de nipa moja nko anu wani anu oba hunhun bi se woni nwan wonye mponche empreko ne nkraman ene anantwie bibi sa no oba de ye no ana sunsun ni nyina o munya nipa mberi on say command bia ne bia o command kodu okay enti obeduru ba bia not like ka so oba de a hihiri bia wi dada sa enti o ma on kodi nipa afa na kodi wa wi omo bedi sabi emo afa bedi wi ontimi mfa de odi nipa medi aboa na ntimi mfa de odi aboa nkodi nipa enyi enti odoma nko na mu wa hye bibia wi dada okay na ya ne wo sunsumi wo a se de na aka se ba so ba otimi kum nipa wo ya mfum so otimi kum na eno no so okum a ya no okum awe ana so okum afo akere sa okum no ete se ka ba akoko we de obi am ana sa ka ba akoko yere oh omo mo we ka abo nkoko no enoso igo enti nko ba se sebi mejo sebi ka fara che wani mu a utwema na ka ba akoko no atamato ke Nya ke me fa na nsu bi amaje enti on fa nya hye ya na duru ba bi ana ayeden oh dabi di wo ti mo friend so on fa ya minia eduru ba bi na agi dia choba akokora din o wudi dia na ateke ebia na obi abeti na to bi onko awo ya enti obi mu se maybe o se Africa mo ko fa akoko aka abo mu a na de sa me ba enti obi mu se ka abodwan ya peja odwan ne di e ko ma bantama na se papa bi akwafo ena wi abo a nani abo ana sa abo a yabo no enye papa hwe akwafo sa na sa obi enu ope na nei me ye nwan na nyame afafie na se ka abo mi dwan ya ti me ma odwan ne na o no one side na ngo funu kwa ne mpane wi okay mo mpane wi kwa abusuafo ma menye nkrato mra me ba ya me bebie from na so abem kakra di me pa cho me dase
abusua for me patch me do ase say wonya abre na otwe me ena eja no woso hohom awi nipa ne hohom awi mwa wo ba no asem na pese obeka wo hohom ni bi wo fie ekura me re mpofi ya hohom bi wo a omo de omo wiwe sika wo ya na twom omo no ama na sika ana wo ama na duane ani ado wi ade a okay enti eno say form of sacrifice so wo ma na bi no so wi awo dia okay abusua me be me phone line 0200 603 602 0200 603 me patch off frame here me patch be hwe komo na wo ba so a ya lo wo afidie ne kakra ma me se de be ya enti o hu o tv no so nsa beti me e ba so be me feedback wa enti lo wo afidie no ye meka bi ya beti na wo kasa nso a wo yire na apeso wo tie no na ajo samba no me patch beti ne tv no so kama me patch o ba de nsa frame ye hwe komo na de sua we eye Oheneba Agyei ya se yo ahonhom bi e fra ho nkotia omo de ensemo ne nko a wo di sika to wo obewia wo ye dan kro obewia wo eno no sa ahonhom no so no omo suba te sei omo obia onidini na ai say ya ye tutaka tuta ba ugwema yo yares you by dini de edaso egotia enti omo dini kura so sa anye saawo anya nkotia bi na say on say ade bia otinye ni bebrebe bia na abeka wo so but what you say okay ade bia otinye bia omo say na edina abeka wo so ade na otinye ye ya ma omo di nkotia beka on say omo na duma no omo ye fast omo contemporary yes shabu enti M120 omumu ade enti na se eno no 70 ase ye dia na ye diabetes ya kotwi ni ma kire mu dia na se ne mu ano e enti obo a osesi ye ya obeti asase ye yesa ase ne mu ano me no wa ha e bia obeba omo de ne nche obema aba de obeti ma ka se obeti ma afuze mama abali ampa abekọ na mama abali omo ye fast enti de mo na mo ye no tentem no e we mo ande enti awu sisi anu abo sunsun mo e de ase enti obo on tentem ana ma di le beto o so mo enti enyo mo di no na o manya emwanti ene ya kana moti a obi se o mo na hwe o nim de bi enti sa o mo na hwe o machi de e do o manim se ya te se bi metewo o tewo pepepe ebi susu wa te se wa pepepe se nyame abode bi afi o nyame abode ye feda enti o moti e wo so wa o ya macho man o ye brane te se Ghana strongest e moti e bi wo sa se o nipa su ate sa e wo moti o te sa wo mu bi sa da oh asa meti e bedua ana mi anfo mu nko TV3 no mu ko twen TV3 o mo ye no on say yes say me bese me emma ya na emma oh me na ka se ngi tire me na okay o kan na asasa na ko ma na me ni dia no ka kan no ka asasa me tire me tinga me se me ka bi tire na emma okay asa me ni kasa ya ni wodu hello obi ba so na fidie no wa no no be pa cho ntempa no a mo yi na friso no be pa de se da bi ya ka ho ase tie me ye nsu ade na ye fefefe wa o fra me sabra bi na mo wo ba lo wa fidie no ye kasa kama be das o ye ba no ano das nti sanity se ye wo bi wo ha oso wa ne ho ofe ye wo ni be bo ha no ye fe nti bi tem se yo se mo ye fe nti bi tem nya mo ti a o te se mi ya ho ye fe nti no tere da sa mo nyina tie ebi so on fe pa sa ebi ye kokko e kankan ne o mo ma no ma no mo da de ye amo fe o jana so o wa chinyam ana o wa ennyam ati se me ba de o wa adwuma mu ha de fe bia de ebi wo mo o si abrim na sa mo ti aba ebi ti ba ma asante ma abutu mo ti aba ko sei de no ho fe pa ba ko pese buti ma asante ma abutu e wo kwa ba so na ho fe ne beti ma ke ka ma wa nyina abu amo bia ro se so ko fe yes na
Hello. Hello. Hello, good evening. Hello, good evening. Good. Me pa ver ka ta fi sunya. Sunya me pa cho metio. Fa mo pa plan yawa. Yo, eja niama, yankoi. Na me pa so e mo yi ti aro. Omo buawa e me ni ya na fa se ya na se omo buawa e se. E na me pe me ti enu asichere. Me pa cho me da Na ma me da se. Onye ba odi kai ya no da, me so be say ya no bi. Oso ba so me fa wo. Me pa cho me fa 3 pe. Enti se me di ka fa 1, aka 2 pe. Ma me pon. Ejiga me kura esi akura me ti me pon, because ma bre. Kasa de wa bre o. Oye ba, me do one. O se emwan tietia no kan obebu asesi e ade we sanitizer wode ma wa enche no asa gina de ana sa na wutire mu ana se Bi sunsun bi ama wade a wonji bi. o mo wade wonye enti se gold kra no de be so sa wonye bi o de acha Na mwana ba wi no. Nam se wa na sinti no. Ese ya wontimi nko obi. No. That's ono oboa no ana na se a otwe no ho na ya na ode ma onde Onye. on se no nso On se no ba no abese. ade Se palo kit ye na e palo. Enti se kin nya firi wa palo ko na ekese menti mi bi. enti me bi And sign up about ti it. se ya na se Anu wa lo ko abra bo ni nyira asa. onu ada be sa ko lo ko abra bo se be ya wunya lo bi wa na O ene se onu ana eko. Onu a se o ba ne mwa ana o ko ne mwa. E no no obo awo. E na wa na se. Ese mi gumunya ne aburo be yi na na ka ne bi no. Obo ani wi anu anu obi okọ bosom so. Ade a ha ye before pa ye was anye yi no okọ be before. okay Manipa na na sunsun na bosom ne mu se anye yi. no one say enshemu Obi ko konfo ho na se aduma na anye ya. O se me ko konfo. Intero me ka me ko bosom no se me ko konfo no. na se nya bosom na ye na mo konfo na ye No de ase konfo no. Intero so de be se bosom no. No de ase konfo no. esa ma me to bosom Ba bosom so de ko ya aduma. Bosom so de ko ya. esa na contract o bosom enti sa nya ye bia wo na esa Bi mi ru nyina ya so afọ. na me wa di sika no wo se me mfa we mara Ade na na ba ba ja bosom na tene ne sa de ye wo na ade Onse o ko so fo. Na akọpe mwa na enye obi ya na ekọ ba bi. eno kure obi an kra On ka sa me ko nya me ho no me busa de anye o se me ko so fo so me se o anye. okay On sa aka sa. Sa na ka ya na tie. okay Enti ya amoma ye hu ye kasa no me bia ne fa pem kosi. Ene be bia ye be se okay ka. ana ye nkyere we ne mu ketu we bi sa de abranti of referee sunya e kan yi o se emwa no eye enti esi anu abo esi anu ase na Obo wi ya, me di ka ka obo wi ya. abebo won ntem so o petumi obetumi abo won ntem so a eye motia na mom se o pese won ne nante mo sa abo obi odi a de ode ma obi a je so oda na se je sa na chi Sanity. to ana na se dia obedwa Kwa anu anu. o te kwa yo mo be kwa kwotena kwa yi ese wo kwa so ya ya bo wa enye yi okay Oheneba ba na ba ne tu guy na e che wa chi akwa ne empom Oheneba Agyei Sikapa me se ba bia me wo ayo ofenso. Odo nya duru ofenso a oso wo be Oheneba Agyei Sikapa. okay Obi ado beba. Wenti ma ma fenso a kwasi ade bia etena se wo esu ye bo a. ma se esu ye bo Kwasi ode odu senate plata. kwasi ada ye asore no na so asa atena se na so oje dom no wo sa ne ye chem Se ye nyina ya so. E nyina ya so. unya kwasi ada ma ne se tie okay Kwasi ado wenti ma eda ni nyina ye bia wodwuma da. Kwasi ada no ba ye wo kuma se esu ye bo a. okay Odo duru a kunya si wa so ne kwanta. Musa obi ado no bia se mehwe. Small boy confirm o nsu mu ko. that's all the two so we small boy Eno na me kan ntem obi ado. esa na small boy de usika nso ye keto abi ena we kura me ba o sa small boy de me pa de a me ma tu siri kura me ti me ye o number na ese fa to My number is 0249 0249 80 80 41 41 58. 58 A full point be a girl obi aye ba akopɛ. that's right me da say Oheneba na Agyei Sikapa ena na wote ne nka no ena ye wuram spirits and sacrifices enti ye wote ye na papa afa enye papa nso a me ba cho wote ni yie suamu ade nya se aka na asema atum to bu asema o conscience ne nya adwuma se eboa na beboa wa fa emoa wa mpacho to twene ne sua de wofo
saa na esua de me pa to me da se me a me di dwumadi ho chia me di major prophet Charles Opoku da me pa to wi ase nyina from major one enu ana abrochefo nyina de frɛ me Ghana fo nyina de frɛ me na me a me yere kora from major enti me yere kora ma me fans awo ma me fans e jaye e je me fans wo dem o me saa me nye ne ba to asa oba de nhira ye na mom ni sunsum de awo ma me no mo na ma nje sam no mo na mo nyina me ka ne nyina abɔ mu a the Friday the great oracle one ba ko pe e dem fo a abusua me chia me ankasa me yere so ma mbeki ma me chia wo na me chia me nyina ne titu me ka chire true love odokan me chia wo pa afre me crew sister Augustina tuntu say you always laugh every bia no osre ya me shira wanim tienti wo benyina chawate ma ndo so nyini e de ama wo wo benya 180 years na so wo nya 180 years na so wo be fa e se wara sister Loretta love everybody shira wate omanya kumpa eyi achia na atiatia na kama afei sister AJ Hisi ai